Assalamu alaikum. Qadamja telegram подписчиктери, настары. Yakta sizlerge ustaxanani reklama qılayım dedim. Bu jaqdan Qadamjadan kelgen jaq. Jaq Ayberken, Qızılbulaq, O'zbek fayından kelgen jaq. Şu yerda ustaxana, avtoelektrik, remont qadavay bular jasashlar bollar. Şu yerga kelsengizler bolar. Jağında şina montajı var. Jağında moykası var. Şunca da balдар işleydi. Sizlerge ustaxana kelip maşinаңızda көрсеңіздер. Eski unolardan başlap azırkı жаңа maşinalarga дейін қолда көрүшүлөр. Арзан, сапаттуу жасашат. Жиделик. Qadamjadan kelip атканда оң жакта, жакын Qadamja болуп калат. Жерде келебересиздер. Подъемниктер. Яктадагы отдельный ямалары бар. Билесиздер, жанына келип мойка кылсаңыздар болот, шина монтажга кирип колондорду көрсөтүп алсаңыздар болот. Ушунча жаңы эле ачылды. Тажрыйбалуу, өтө көп иштеген балдар иштейт. Келебересиздер. Жиделик.